Mzee, wewe wasaze urungonze wari imodoka neza wewe wabonye we ama sinabare warungonze hararuguru warubone maguru mzee nitware ni imodoka neza myakavunika nyamaguru nyamihini iyi mihini ngo namaguru abantu bubu ni ngorane ahubwo uko alo mzee ibi kigondi uri ndagarutse gusaba imbabazi kubera ariko nakwituye ibibazo byanje ibibazo byanje kugira ngo umfashe yamajana cyane nakubaza ariko nubwo tangundiye basi ndasabye imbabazi nci gutuma nje kudodoka aha wewe ufiswe mu udoda kabisa mu rwego rwadoda ukumo waba ukwevukisha na jewe ukumo wambaye vraiment ona ukwevukisha na jewe ndazo ubukene bwa maho impunzi ngamesara mumese impunzi bigatubime toka uzakumbuza jewe gasabye basi ngurane majana ndabaye be kutobora amajana jewe ndabigusabye kandi ubusaba abatukanye kandi kugira neza sukuchokora umuntu ngakora yambaye neza naje nuko nawe nambaye neza washobora kumbwira ati ko ndi mukofi ya nta kibazo ariko muzi Imana kandi icyo gusabuza gusenda bayimana gusaba se Imana ifashe wifashije mu gihe Imana yavuze ati na Bible ikavuga ati mugende musabe muzoronka narenze gusaba waweza gusaba mbona kwerera nyamba ukimye kuba kuramba nawenze wazani ufate usipaya sinkene ufe utaye ndasabye mutama toka ni impamvu ziranuka no kwigumura fise ibibazo muhira mutama Chipa Imana fise ibibazo ngurana muzee ngurana kuri muzee no mu butamuze muzee kabisa muzee